bakoreho baza maze mugaruke maze muzi ciao ndasubira mugaruke sana hanyuma nije warubagaruye bwana sifiwe sana natekereje ibintu bibiri natekereje nko mu minsi kingahe narebye no afishe ngo imari tangora mu mutwe amen ono ngo ndebe afishe ndavuga ati ariko ino afishe abantu bose bazohurira mu giterane kimwe ariko bazoboneka baza kugira ico kibazo ariko nta muntu n'umwe wabuze nuwasigaye nikugwiwe aho ngo mare kubona ico kintu rantangaza cyane kandi dusanzwe dukora ibikorane ariko abantu bangana bacya bose ndibo batumira ngo maro bahuza umunsi iza gutekereza kuko hari Imana yagambiriye bwana sife sana haleluya naharuye abantu nk'abantu nyine bagira nkireko nk'abanka batanu kandi kujyaga abantu basagenda barushanya umwe azabona handi akabona arahijya twigeze kubana n'umufure mwagaza werekwa cyane tukabana tubazutarama twese iwe wamubaza kirari cinkaga makubwira nka yaraje genda higahuruka ha ndiyo kiyo ariko amazi wanda gataka hakaba n'undi umenya makuru y'abandi akayajana akayahuruza hakaba n'undi umenya yandi makuru ntavuze nayo akayamara hakaba n'undi muntu twabanye n'umugabo wegeze amatubwira akatubwira ngo umugore mamubona ngo afite inda yiyinga ngo yamayinga abiri y'ukwezi noneho ndavuga ati abantu bagera kuranga bose bahuriye aha bwana sifiwe sana bwana sifiwe ariko nza kwibwira ngo twize kubanda mo tumare abantu basa naho tuhura tutari bake nyine ariko haza kuba impamvu imwe bwana sifiwe sana ariko twebwe hano biragenda neza ko ndavuga ngo kubera ko twahuye amen amen sergo yaratashe kandi Imana yavuze yarabikoze kandi amashimwe igiterane kirabayeko ariko tubaza Imana ngo se Imana kuduhuriza muri iki gikorane cyase guca amashimwe Bwagiriza abantu bangana bake bavuye Bujumbura kandi Bujumbura bitabye ku rwego kuko ganje bari yagiye barakwambira ngo bari ngo bakurafije ngo tibazoza icyo gase nkivuze sivuze bari kubambwira ndabwira ati gusa n'abanyamapendo no kumuvuga butumwa ibintu ariko bisa nabi ariko kiya turamubonye arahageze mushumba revera none ko ndavuga ngo mureke dutarame ariko hano hagati mu materaniro nyine ndi tukagira kandi ugashobora gukora ku muntu ngo gakomeretse imitima y'abantu koga turabantu bakuze bamwe basenzi bakomeye cyane mugerageze mu kumenya tuntu twose ku ruhande biremewe byo materaniro nubwo taramenya kubazo biduhangurira nibinagora umuntu muzomubwira musoke hanze kabaye kuganira byose mu bitunganye bwana sife sana ariko tubaza Imana ngo icyatumye duhuza abantu bangana bake ntiturakimenya neza kuko nakibajije ndafatise niki narega ngumfatwe ngumfati ndafatwa tubaza Imana ngo se Imana kuduhuza twese birashoboka ko umuntu hamagara ntiduhure twese kutungana bwana sife sana ayo midiyo bwana amabwana twashima kubwa Eric ibintu wa mbere tubangi Bwagiriza ni wari utaragere Bwagiriza jewe hano novuga ngo nikaho imyaka yaje ku mwanya hano hantu wa mbere ninjiri igitaramo nando wa mbere naje promoting hano nahi Bwagiriza Betisidi wabona inza sa kumukristo wa Betisida kubera ko ni namangira uvuga butumwa muri Betisida nuko ndaza hano hakujya hafi niba mwarabonye afishe amen amen nabaye kumukristo wa hano nonega turakwegereje wa none ko ndavuga ngo tuzuminga ikirere mu bazimana dufite coordinateur n'umunabi watangiri hano arazamukira aragenda niwe dufite imbere twese kundi tureba imbe bose mu Burundi batari baza makuru aho hariho Nabiii ngayo hariho Nabiii utebuka aho natwe turama tubunganire hano ko ndabona nabandi benshi hano bafite amarekezo bakomeye abacuranzi ngoje kurega itangaza cyane nariko nibatse abacuranzi bose bazonwanya gukora nasergo nawe garaho hafi ntiyagiye ko nyiri gikora nawe turi kumwe hano n'abantu basazara abagahonzi bagira amaherekeza akomeye nabo twese tuzoyahuza utaramuno mukutano ariko tukure mu ijambo twosigira abantu tevose ngo babahungu ngo bayumbe tukibana abagabo twabaye babahungu ngo baraje gusa ngo baraguruka barasirimba barataha amen bwana sifiwe sana haleluya cyo nari ngitegereje no tugiye gusirimba nibamara nari mvuze ngo
dukora ibyo bintu zose tugiye kumva n'ijambo ariko tubantu nk'abacisha ijambo twiyegereze muvuga butumwa yumve ndetse uyu mugoroba tuganire tukishika abantu babakirusha ariko kandi tube nk'abawukurura twumve igiterane natwe tugishikemo tuzamure icyubahiro tunabakumbuye cyane abanyabwagiriza cyane tuzamure icyubahiro haleluya 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 kubera ko tuje imyaka myinshi yani wanyu tutugira ngo twinubze mukandi muse kudutumira kudutubona mu makudutumira tubimenye ko turacasa nte turagira ico do korakikosa kuko ndi mu bantu baje hano kenshi tuzamure icyubahiro tuzamure icyubahiro kamume hasi na haleluya tuzamure icyubahiro tuzamure icyubahiro tuzamure icyubahiro twongeye no gushima ko serwa ari hano narababwirwa twari hano mu itorero rimwe ndababwira ngo nzosubira ngeri Bwagiriza serwa yageze hano ndashima Imana ko nahageze serwa yaraje kandi nta bundi butumirega nabonye ndimbwiye nabonye ubutumire sinitaba nta bundi butumire serwa yamaze kuza yamategura igikorana rampamagara ngo ambwire hano nyuma yabwo bamantumira ibikorane nkabingahe n'inyenkanda barantumira igikora cy'inkanda cyahuje n'ikamatariki ngo mari nyenkanda ndibandika mbere bavuze mbere ndababwira ati serwa afishe asose kandi muri cyo giterane twarimo hano je nama nitumira uwo munsi nambaga ati je sanzwe nitumiye timukandi ndakuntumira ndashima Imana kuko yabitugejejeho natwe tukahagera tukiriho Imana yabikoze ihabwe icubahiro dushiriremo tube nk'abacuranga nyine twumve nitumara tuyegereze kumuvuga butumwaga tuzoza gutarama nyine muvuga butumwa yahavuye turondobore ko abayumbe turanabiyegereje abashitsi bose bavuye Bujumbura mu mwiyumve wa nisange mwisha wabayumbe we kule kubona nawe wisha